Assam University Difu campus along Khorsing terang boys hostel ki kimji aphan long ekisom isi birta kimi. Karbi anglong kobi samilan pen lamet sarpo rongbong terang aphan lamet sampri anong ekipiji aphan kacitik. Kasa Indoor Stadium along Gym ing Pupontanglo. Kardom nili Karbi prime time birta thanbang sami junalite movie non birta ang tonpen arjuik tha. Silchar Assam University of Vice Chancellor Professor Dilip Chandra Nath Aridengpen Assam University Difu campus along Arkoi Cricket Home Arni Khorsing terang boys hostel ki kimji aphan long esomlo pusi nilitumalong birta nangle. Assam University Difu campus along hostel kadure langdam si Arkoi Cricket Home Arni Silchar Assam University of Vice Chancellor Professor Dilip Chandra Nath Aridengpen Khorsing terang boys hostel ki kimji aphan long esomponlo. Long ekisom mamaya long Karbi language board may pulong singtiron Difu campus pro chancellor Sivasis Biswas lapen pinang anathan bang atum citong dun. Lamet borong bong terang apan surihini raingkoy aningkan kecengsi lamet samprianong ikipiji alam arkoy cricket home arni lamet borong bong terang amahang kithek arni katalona hud Karbi anglong kobi sanmilan pen radapan pachini. Difu Sahitya Sabha along Karbi Anglong Jila Sahitya Sabha atum chirap chito dunsi arkoi cricket homani Difu rong mongwe along kidola met po kurusa rong bong teranga hemalong rong mili hahi alam hancha ke tokpen patmasri anong ikilong alamet po rong bong terang amahang githek ani lamlun ang bong talon. Ate nikito হৈ আছে কত আশা আৰু সদিচ্ছা ৰংবং terang মানুহজন একেলেথাৰে গীতিকাৰ সাহিত্যিক সুৰকাৰ কণ্ঠশিল্পী ৰূপে এজন প্ৰেমৰ আকৰ pining alang li artan ningkan trok nerkep rapli mate nerkep kep raplian kilutlo Sahitya Sabha penang pata lamet po terang aphan bongga sahitya lapen sanskriti parisad lekika samaru megjang kuri jongjong munit ki saratum pohoi pakpak arwaksi chithe bongmi okpan ki meji aphan hempo herjumi pajir Karbi Anglong kobi samilan penta laswaningkan there pojiklo lamet sampri anong e kurusar terang aphan kecheng senong ekipiji aphan lamthe pacetak pon okpran kimeji aphan nonakai gym dunangji laswala mateng arkoi cricket home arni Karbi Anglong Sport Association ame phumate CEM Tuliram Ronghang Aridengpen Kasa Indoor Stadium along kapangni gym ingpusi ovekimi aphan panong pontanglo. Kasa Indoor Stadium along Arkoi Cricket Home Arni Gym ingpusi ovekimi aphan panong pontanglo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aridengpen laswa gym ingpuponlo. Alang li gym pen alekechipalong ji aphan security suri ki thom lapen chikloi John Pharopho anam pinang ji pusi alang li ningje. Gym kang puamaya long MP Horen Singh be pinang an EM lapen kasa long arpukido abang puatum chitong dun. Hawar kang thurate rangpen arkoi cricket home arni hiniang deng hawar ronga je amai padu pusini litumalong birta nang pale. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang laswa ronga je along chitong dunsi high school along pialam pen MIL dopo pusi kachetong aradapan birta kimi pajir. Karbi Anglong Autonomous Council pen kabor iale high school ang deng P Karbi alam penta MIL Charlie Longpo seba penta laswa alam Croy Edlo Karbi Language Development Board la pen seba ang bong non hejong Karbi alam MIL kibiji aphan chingwaisi laswa alam chidon sarlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang arkoi cricket home arni rong thelu pathuak lamalong kipado hawar ronga je along chitong dun sila soalam ningje aronga je along MP Horen Singh be chairman long kitimung EMMSC atum lapen VDC ame puatum chitong dun ইমান করে আহিছো যে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমাৰ MIL সাবজেক্টটো কাৰ্বি লেংগুৱেজ হ'ব লাগিব কাৰ্বি লেংগুৱেজ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে আজি 6-7 বছৰৰ আগৰ পৰা মই ডিমাণ্ড কৰি আহিছোঁ সেইমতে তেতিয়া অসমত শিক্ষামন্ত্ৰী আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে আমাৰ বিদেশী লিং ডাঙৰীয়া আছে এই সভাত এতিয়াও আছে আৰু
অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, মাইনতো ওলাইছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি স্কুল সেই স্কুলবিলাকৰ MILটো কাৰ্বি লেংগুৱেজত হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু কাৰ্বি বিশেষকৈ কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ অল্টাৰনেটিভ ছাবজেক্টটো যিটো নেকি MIL কাৰ্বি লেংগুৱেজত লোৱা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সেইমতে আলোচনা কৰি আহি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত সেৱাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আমাৰ নংচিং তেৰণ আমাৰ এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন তেখেতক মই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ দিয়া হৈছে আৰু তেখেতে সেৱাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আলাপ আলোচনাৰ মাজত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গ'ল, অৰ্ডাৰ নোটিফিকেশ্যন হ'ল যে এই বছৰত 2022 অল্টাৰনেটিভ ছাবজেক্ট হিচাপে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব আৰু অহা বছৰ 2021ৰ পৰা কাৰ্বি লেংগুৱেজটো MIL হিচাপে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব। Normalam so porphan birta amoy ton peksena. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo piputot birta along wangtulo. Kijui kapathula pen mai kipa doang bong thom kebra ki thomang deng rong mar jong ki sengarni ar koi kreki thom arni pajut pontanglo. Rong marjong arta ningkan thom ke praki thom ki pleng aningkan along pachiton dunsi ar koi krehini ani pen ar koi kreki thom ani an mentela pathuak lamalong ason kijui ke pathua jaimek pensi pangcheng. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang angdung kitia mayalong alhisar poaman pen chitong dunsi rong marjong atawar aphan meter pharo truck paka atawar ringwell club ahem hai Wikipedia aphan lamthe chichak tekang. Mayalong MP Horan Singh Bepen angpat EM MSc MLA Barim Bida Singing Leng lepen pinangan rong berong thakarong asaratung chitong dun. Karbi lamet amai pen ar koi kreki thomani Minister Barim Samsing Hansi aphan karliar ni kimodun pusi nilitumalong birtanang pale. Karbi lamet amai pen ar koi kreki thomani dipu rong the ang mithang sai hemalong lamet po Assam Minister Barim Samsing Hansi akai lapen akam alamo chithandam si kimodam thu. Karbi lamet kapangcho lapen aprang karjap alamet po Hansi asang hopen Sabin Alun Jananayak Samson Singingti Karbi Pranay Git Kumlin Rumir Karbi lam thehai hui aloson se tekang si Karbi alo apurwalong pangcho tekang alang lirat cari lapen lamet lamchong kason se kapucheang pada lamarjan kapuchea nata kapapi abang pukali pusi Karbi lamet amai kachariatum ningji anigang sam lamet po hirbang po aboha long monsam amelur kaisi Minister Barim akar jom chomreng mialong kidodlong verjia phan hempo hir jumi hangpon. Karbi prime time ang kilapon skang ton piglo dumitak mi kurwang tu.